Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ولا يحتاج المسلم في تحصيل ما هو فرض عليه من العلم إلى طول مدة ولا يكاد تلحقه مشقة في ذلك لسهولته ويكفي الطالب الفطن في تعلم ذلك أن يجلس مع العالم المتقن ساعة أو ساعتين من زمان. وقد جاء أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يخطب على المنبر فسأله أن يعلمه مما علمه الله فنزل عن منبره فعلمه ثم صعد المنبر فأتم خطبته. وعلى الجملة فمن أراد أن يسلم ويغنم فعليه ألا يدخل في شيء ولا يقيم على فعل شيء قد دخل فيه حتى يعلم حكم الله في ذلك شيء من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فجميع الأشياء لا تخلو عن أحد هذه الأمور الأربعة والأشبه أن هذه الأمر واجب على كل مسلم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wala yahtaju lan ora hajat sapa al muslimu wong kang Islam ku lebih sampeyan nikah ora hajat fi tahsili ma ing dalem ngasilaken barang huwa kang utawi ma iku fardun wajib fardu alaihi ing atas muslim bayane ma minal ilmi nyatane saking ilmu ora hajat ila tuli muddatin maring suwine mangsa zaman wala yakadu lan ora parek-parek sapa si muslim iku talhaquhu tinemu sapa si muslim iku talhaquhu wala yakadu lan ora parek sapa si muslim iku talhaquhu tinemu hu ing muslim apa sing ora parek ketemu masyaqqat payah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tahsilil ilm. Napa sebabe lisuhulatihi krana gampange ilmu lisuhulatihi krana gampange ilmu. Eterangake Kak Dinto dening beliau Al Habib Abdullah Al Haddad tentang pentingnya sapa neterangake talaqi menerima secara langsung ilmu dari ulama al-amilin orang alim sayamalu bi'ilmihi dari orang alim sekadima amalane kampun cukup jadi ilmu kang kuwi kula ben panjenengan amal orang alim nika ampun cukup jadi ilmu keneng pelajaren keneng toro keneng tendeh keneng tero kelakona karena mungkin bisa jadi omongannya mapan bagus tapi kelakuannya tak tepat. Maka fa idza ra'aital alim fi hadzal zaman yaf'alu syai'an aw yatruhu mimma yujhal kaunuhu haqqan aw batila fala taktafi bimujarradi ru'yati fil fi'il. Maka ning akhir zaman sehingga nikah kata beliau ketika engkau melihat di akhir zaman ini sesuatu yang dikerjakan oleh orang alim atau ditinggalkan sesuatu tersebut oleh orang alim sedangkan kaula ban panjenengan tak ngaonengin keberadaan tentang sesuatu apa barang si hak atau si batil apa je barang si haram apa barang jeria maksiat apa jeria taat
fala taktafi bimujarradi ru'yati fil fi'il aw tarak, maka kau lebih panjenengan tak cukup hanya dengan melihat atau menyaksikan seseorang tersebut, kecuali mengetahui secara persis apa hukum daripada kelakuan saya kelaku bi ulama gelak, apa hukum dari ningkel sesuatu barang saya tinggal bi ulama gelak. Ini saking pentingnya kau lebih panjenengan nyari ulama sebisa etente sebisa etero. Nah, seterusnya pun Al-Habib Abdul Haddad narangaki wala yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaih. Kangkui orang se-Islam kau leben panjenengan ni kan wajib nyari ilmu. Wajib nyari ilmu. Hukum orang Islam ni wajib nyari ilmu. Ilmu kenapa? Engki ilmu sewajib eka tahu ilmu sewajib eka uningin dari apa sewajib elakonin. Solat masalan. Karena kul mancinengan ni kampon kewajiban ngelakonin solat, maka wajib hukumah ngaji bab solat. Karena kul mancinengan ni kampon andik kewajiban pasal bulan Ramadan, maka wajib hukumah ngaji bab pasal bulan Ramadan. Apa sih wajib kan kui orang Islam daripada ilmu? Untuk menghasilkan ilmu kan kui orang Islam ni kan sangat gampang, la yahtaju ila tuli muddatin. Untuk ngaji ni kan cek gampang asara, khususnya yang akhir zaman sing nikah Pak. Ebri gampang tining Allah Subhanahu wa taala, wala yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalik. Nyaris umat Islam makin nikah untuk nyari ilmu, untuk ngaji sama sekali ada masyaqqat, ada kemelaratan. Zaman Imam Syafi'i ngaji dak guru ni Imam Malik. Neka kertas tak ada kertas Pak, nulis neka dak tolang. Tulis ke tolang. Tak ada speaker, ada pulpen, ada kertas. Tapi mampu menghasilkan ilmu sing nikah saya rasa tining kau luman jenengan sampai detik makin. Zaman makin nyaris ada masyaqqat, ada kemelaratan sama sekali. Zaman kau nabilan terong ngaji ya, mungkin ajalan sokoh. Ulama rang-rang, pengajian rang-rang. Mun makin orang pada di sepeda motor kapi, speaker santak, bahkan makin pun merambah lebih ke dunia maya, ke dunia elektronik. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, dan macam-macam, saking gampangnya. Kalau kenceng ngaji gue lewat panjenengan. Apa pada kencerna? Saya datang ke majelis ilmu, saya cuma ngidi ngaki lebat radio, saya ngidi ngaki lebat media, saya lebat napa media-media sebada. Tentunya ada kencerna ajalan, ada kencerna mujahadah. Sebab orang terus hadir ke majelis pengajian neka berdesengkan nah, berde tak kenceng nah. Alasna berde boy, mata ngaji, berde tamoy. Lah tontung rata tamoy ya. Cek sampai-sampian nyari ilmu neka pekerjaan neka tadi alasan kagui tak nyari ilmu, justru nyari ilmu neka tadi alasan untuk kelakuan sampian. Apa mata alaku engkau nyari ilmu, engkau ngaji. Apa mak tak ngetelak gela iya engkau ngaji. Cek sampai kul manjenengan kelakuan ni tadi alasan tak ngaji. Begitu rendah ilmu ni kamu kukuli sampian. Mata ngaji iya engkau alaku. Mata ngaji iya engkau gela urusan bisnis. Mestinya ilmu ni jadi alasan bisnis sampean. Mata ada ke mata ke pasar, mata entar ke Sabah, mata entar ke Tegal, iya kok ngaji mulja Pak. Ilmu namul mulja. Tak datang pengajian aja biasa ngaji. Iya kok nyelo cetak. Nyelo cetak sekone je tak sampai sararula tak ngaji. Mun kok alaku mulai salon pas. Etaleen cetak kah ngak jaga sembung rojalan alako elang kepelengan jelang semangat dalam urusan nyari dunia.
Padahal sebelum beliau la yahtajul muslim fi tahsili ma huwa fardun alaihi min al-ilm ila tuli muddatin. Mun zaman ko nabilang tulu muddatin, tulu zaman ngaji apoluan tahun. Monduk apoluan tahun. Mun makin sampeyan disuruh monduk, kita kira. Ngaji sekejap kula ngaji ini paling abid 30 menit. Paling abid je lah. Lebih dari 30 menit setengah jam sampeyan awai. Mula pengajian berasa awai ini kok ada perasaan, Pak. Awai. Si akroto, si acetot. Berarti leles soje lah. Nyunguk jam itu. Tole kaca. Berarti leles sopaya. Tuli ambu mulai dia je lah. Padahal sekejap ngaji ni kah? Mungkin neng 20 menit, mungkin paling top 30 menit ngaji nih kayak betas bi ulam pun. Sampean pun 30 menit lebih dedet mek kula nih. Oh tak boleh cak ngaji lambu lah, mau lebih dari 30 menit. Saking sampean takut jereh, takut kanci. Wah, gitu ngaji. Lo tahu ki ala aku. Le mesti nelaku nih kah? Cek kebai alasan tak ngaji. Ilmu na sampean ni kemale mulja. Ilmu ni kebai alasan kan kui. Tak tulis jalan alaku bener tak bener larang alaku sama dekik lanceng alaku ni Pak. Neng 30 menit kan ku ilmu 20 menit kan ku agama bentar ada masyarakat sama sekali. Sampai bisa bayang lagi odik nang Palestina, odik neng Pakistan, odik neng negara-negara saya perang sampai makin terong aja ngak sambian ni melarat Pak. Terong ngaji ngak kulit sambian ni kah? Tak gampang ngodik speaker. Muntai tembak Bene mercon bom. Bene mercon ces Pak, rudal. Tapi kulit bisa main odik ni negara si tak ada masyarakat untuk menghasilkan ilmu. Wa yakfi lan cukup at-taliba ing wong kang golek ilmu. Al-fatina kang cerdas, kang pinter. Fi ta'allumi dzalika ing dalem ngawerwi mengkuno fardu, ngaji mengkuno fardun. Apa sing cukup ayya jelisa yen to lungguh sapa si at-talib ma'al alimi serta ni wong kang alim al-mutkini kang wedi marang Gusti Allah, kang ngukuhaken ilmune, yakni al-mutkini kang muttaqin kang wedi marang Gusti Allah, kang ngukuhaken ilmune oleh lunggu saatan ing dalem mongso saat au saaten utawa mongso rong saat min zamanin saking zaman. Cukup kang kui orang se nyari ilmu, tonton orang se nyari ilmu at-talib al-fitan, orang se nyari ilmu se cerdas. Beda orang andi akal keng akal tak yang kui tak cerdas. Adapun orang se andi akal pikiran se cerdas, orang se nyari ilmu se cerdas fi ta'allumi dzalik dalam ngaji bareng se fardu. Sekejap kun ayat jelisa ma'al alim al-mutkin sa'atan au sa'aten min zaman. Cukup sambian toju bi orang alim. Saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala orang alim gelak. Cukup sambian toju ning sanding orang alim beneka sesaat atau berdua saat. Cabit-cabit cukup je lah Pak. Deki sambian mula mati arep bunuh. Ki odin mata yaci. Mula mati deki arep bunuh seme. Kalau je ketibi ongku tak kira kelar. Buah sup luke koso taki barokah. Mak detek maten. Sup luke tak duga sandalnya saya sampai taki Pak. Barokah di dimma benda mayat sampat kada jeria. Barokaan ki odi sampean bisa ningalein wajana, sampean bisa ngidingaki nasihata, sampean bisa salaman bi astana, sampean bisa alengki bi ulama. Hudur majlisil ilm, tojuun sambian ngaji. Cek niat ngaji ke gula sambian kula bener yang alim, Pak. Kula ni ke cuma medepak colok kula pada bi speaker kula libelian ngocak. Ni ke ngaji ke Al Habib Abdullah Al Haddad. Mantar muka ya ko santren dunia akhirat. Benih karangan gula kitab Risalatul Muawana nikah. Karang Al Habib
Qutbil Irsyad Ghathil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sing aran kitab nika kula kun medepak ke panjenengan ngaji nika beliau terus ngaji dak beliau ampun tak mungkin karena beneza mana ki kitab nika yaji pada ngaji ni kula ben panjenengan tojuk sesaat nika lebih bagus tenimbang engki paneka as-salat sunat 1000 rakaat. Allahu akbar. Lebih bagus tojun guli sampean sesaat ngidengake ilmu ni kah lebih bagus tenimbang nyanda orang sakit 1000 lebih utama tenimbang as-salat 1000 rakaat lebih bagus lebih afdal tenimbang nyolaten orang 1000 mayit cuma sesaat sekejap pun sesaat ni kah kadang seminggu sekalian mempas benar ya tambah sepe pas ngocak boh ngelenyer ngaji tok iku orang mula tau buka ilmu berarti orang ini tak kenceng nyari ilmu pak orang ini kemun seneng ka ilmu masih benar ebelin 10 kali mun parlo 100 kali mun parlo 1000 kali ada bu seneng der mas sampean seneng dek nyanyian gak rola seneng ka Ida Laila seneng ka Arabik senakona setel mari asar biar rokokan ya dan bunggon apa ocan pernah ngidengaki kahasan dede benar padahal ngucap pernah kuli sampean ngaji pas bali boleh keterangan yo mari sabun je lah dan kadang kita ngere ut lah tak iya dia boleh saya baca lah dia boleh saya terangaki mari kok pola king letak tu api datu je jan etang ngeren pengaji na orang ngon seneng ke ilmu tak ada ngere masih beli sehari 1000 kali saking diri gempang ngaji kun cuma tojuk mon orang adik pikiran akal cerdas tojuk tok cukup apa boleh sampean ngibe pulpen ngibe kertas pak catat nasihat dah karena al ilmu saydun wa kitabuhu qaiduhu ilmu ni adalah hewan buas hewan se keset hewan saya liar saya tak gampang iteku kecuali catat karena pun letak ngibe catatan tak bisa nyatet ngki pujar di pengajian tak ada tak laku pujar di pengajian apa jangan tahu akal selak engkau jangan nah tadi ini kepentingan ngaji waqad ja'alan teman-teman wis teko sapa a'rabiyun wong desa wong a'rabi reng gunungan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa utawi Rasulullah iku yaktubu maca khutbah sapa Kanjeng Nabi alal mimbar ing atase dukure mimbar fasaalahu mongko takon sapa si a'rabi hu ing Gusti Kanjeng Nabi ayu alima ing yento murui sapa si Kanjeng Nabi hu ing a'rabi murui mimma saking barang allama kang wis muruaken hu ing emma kang muruaken ing ma hu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah fanazala mongko temurun sapa Kanjeng Nabi an mimbarihi saking mimbari Kanjeng Nabi fa'allama mongko muruk sapa Kanjeng Nabi hu ing a'rabi thumma sa'ida nuli kari-kari nuli munggah sapa Kanjeng Nabi al mimbara ing mimbar fa'tamma mongko ngerampungaken mongko nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi khutbatahu ing khutbah Kanjeng Nabi saking diri gampang orang ngaji saking diri gampang orang nyari ilmu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aneka maca khutbah ning atas mimbar dateng orang Arabi nang gunungan orang Arabi ini tak patan diadab tak patan di akhlak Pak orang akhlak ke orang Arabi ini orang Bedui mereka mun sambian ketemuan bereng tandi adab je kocak Bedui je iya pacet Bedui ini tak paten di akhlak moro-moro ya dan Kanjeng Nabi moro atanya nyak benyan orang kadang moro Kanjeng Nabi seret surbanah moro teguk sawakona mungko minaraaki tore becot ke compok benih ngiring Kanjeng Nabi ngiring mampir ke compok ini kan ten moro teguk sawakona Kanjeng Nabi tepak numpak jaran tore turun Kanjeng Nabi tak paten di akhlak Pak orang Arabi maklum karena jauh dari ulama. Orang Arabi ini orang gunungan jauh dari ulama, jauh dari ilmu, pantas mon tandi adab. Kimun renggalisat, kita mungkin tandi adab.
cek ring lebenare pengajian siang malam kalau kenceng sengaji ambian telepak tepak bi kiai buta combut bi ulama sambian dari banyak ulama dari banyak kiai engki akhirnya si Arabi neka langsung atanya ke Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi tepak maca khutbah ning mimbar. Fasa'alahu an yu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Ya Rasulullah, alimni. Kula teroleh ilmu dari panjenengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abri ilmu ke sampean mangken bulang aki kedeun kaula. Akhlak Kanjeng Nabi, Pak. Turun dari mimbar Kanjeng Nabi muruk Arabi, bener muruk reng soki. Bener muruk pejabat. Mun reng soki entar ke masjid cukup karena pun aroma sebanyak nyumpung ke masjid kiai bulang gula. Mau toron letak kayak benta boleh semena toron karena reng soki wane ke akhlak ke Kanjeng Nabi mulang bener reng soki bener pejabat bener orang terhormat Arabi orang alasan orang desa orang pegunungan sejauh dari ulama saya tak ngerti datang ke Madinah alimni ya Rasulullah kama 'allamahullah kama 'allamakallah bulang keun kaula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulang ke sampean bulang aki keun kaula kan bajana dentek luar Arabi ni kan oh ta bedentek marene Kanjeng Nabi foto semaca khutbah baru atanya ilmu tapi Kanjeng Nabi enten karena neka ilmu penting aki bi Kanjeng Nabi Pak turun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar padahal tepak maca khutbah Kanjeng Nabi turun Kanjeng Nabi dari mimbar fanazala an mimbarihi turun dari mimbar fa'allamahu bulang Arabi neka dari penting ilmu wis cukup ilmu naban ngerteh paham engki ya Rasulullah thumma sa'ida ilal mimbar akhir Kanjeng Nabi tingpun lemari potos mulang Arabi ongke pole ke mimbar fa atama khutbatahu terus nerosaki khutbana Allahu akbar begitu penting ilmu Pak benih tepaan sibuk benih tepaan atanya tepak maca khutbah cek penting Kanjeng Nabi ini kepenting lagi ke ilmu sampai turun dari mimbar sambian karo report sekone lah tak ngaji arah pano bedah hataman arah apa sih hataman deki ngaji gelu semulang yudegi ya tengit sekone lah tak kenceng aduh lah kabenan deh lah sengkah saya ngaji wah sengkah kia ada noro sengkah nolar penyakit nolar sengkah mun Kanjeng Nabi Masya Allah dari penting ilmu tepak maca khutbah turun Kanjeng Nabi bener tepak alak mun kudu sampean tepak alakku teh kene ganggu Pak ngakan tepan ngakan pas deteng orang terus ngaji tepan ngakan dan tek gelu ki matoto ka ngakan pamari ngakan ada Kanjeng Nabi tepak maca khutbah turun dari mimbar marsane ka mulang da Arabi nerosaki mimbar nerosaki khutbah di atas mimbar sallallahu alaihi wasallam ini kan nutuaki betapa pentingnya nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala oleh karena kadin to cesen pusen ka ilmu karena ilmu ini kasih bekal menyelamataki kauluan jenengan dari neraka tanpa ilmu orang tak bakal takut dekat Allah Subhanahu wa taala ilmu belum tentu matakok mun ilmu tak manfaat orang tadi ilmu ampun jelas tak bakal takut dekat Allah Subhanahu wa taala termoga titik ilmu si manfaat termoga kaul manjenengan ilmu nek sakone ni kabisaan nambah natakok dekat Allah Subhanahu wa taala wa alal jumlah faman arada ay yaslama wa yaghnama fa alaihi alla yadkhula fi syai' wa la yuqima ala fi'li syai' wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.